na we ya mama kai papa bi aja na efre no aja akwa akudole o se wasem nya kan ne uka nyese bia obi anasem nya bia na okasa o sabi obi a woni adwen no se nasem nya kura eno ana obeden obeka enti omuno ena ave sabi omunya adehye mendi ntum se o ye dishipa wudwen ukuru nu manfo ho a ubetwe sika se chinchina ya nipa nwu dabi ti omuna nim de enti a omu yesa ena afi nsusu no eye security nsem eye police se bambo sem de se nye ntokwa na ese a ntokwa esi na se o man fufuro bi betaki ya ena sojafo omu sori na se ya yehu se bio bibia be boko de eye police for mimi jitu se system no a police for edisi ahensem ena afi ball bomu ntokwa se a saa hihye ya awoma ya masa neoma no minim se entwa yi se be ya nka omunye nsakira yewura yehonu nyesa na efrem yewura yehonu wa bai de mesrewa mitutu srewa se ahensem obi di tutu asem a odi nukwa ball nsu ye di nukwa na se ye beja no saa hihye no de minji ntum se police for aye hihye papa omun sisa maye nande omu ye omunjai nana me friend nana kokon ahene ebusan de esi no kire me se tutuafo ba ho nana se tuate dom e ba ye no omu amafo omu afahye no nana so omu amaso mbetake kokon akuru no ani kokon ahene na emom omu timu ponu ma dwen nyina ne se omu te se nana Samba Jafra omahene awo sampa obeba sa dwabonase nti di ka onkote ekwemu omte ekwemu a chei omahu ena ma omtisi kuru se ombehwe se Nana Jafra ewo ho anti se de nana kokon ahene kire se nana Samba Jafra nti ena tuate don no benso afide omatua namu bia court nsem bi omabi enye ndi afide ompese omunya no physical no mboni tuo sana nana kokon ahene e ka kire me asemu ufane sen me ti sa asem no na manfa no sa efrise nana Jafla oni kurum ha me tu kwan na me no di nsawoso ma ne kire se enya de a obetimi aba esan na dwuma ye nti se ne nyina ye nim no eto da binum se ontimi mba na se bi obi o wa dwuma ye aban adwuma na wo ye ebe den na bibia sorry ya na obasampa nana no na oni ha omunim se nana ne ha se nana Jafla ba ofa kuru no mfimfini me kaida okosa kire ye wura ye ba ya duru betem ya ka bete no wo ye ne somafo hye so na e wo ya duru ho na sojafo odi anim no di na ye se ya duru kuru ti a kwan bi branch ho ba ne fi ha onfa ho na na o si debe onfa ho se kwan no sampa kwan no da kuru no mfimfini ho na ye kwantimpon ye nkofa ho na oturu no puru bam se o mun su buade nim se nana no dina bre no esu krum ho a oba bia ho na ofa oba ya anka ombe hu no na nana kokon ahene se wonim a omu anya no nti nana omu kasa na ono ankasa ne nkrofo na omu pe omu se wa ze Côte d'Ivoire broadcast tabi odi abule konne na ka na sembre bi se wo bo ba bi di euro opieto na wampene na awie kasa agro na media na wampene nti na wo kasa ete o se we de ya wa wura opieto oba no nti na wo kope na ahye no ni nada wampene nti wo se omikura na agro na media wo dia ye dia agro wura opieto ba no na ampene ni na omo hwehwe no enno omo anya enti ma omo mfa enu enda da akukun afo se na Jafla na epe se na Jafla na omo pe no a Nana Jafla no die na waye wa wi a obi ade on wi a obi ade asem baga na ha ye wo system mienu a ye di asem no anje nananum na ye court nanim mienu nyina ya apply wa ye ton wa obi nto ye du ye ntuso a enye yi na wo mfaso no wa asem ya fa court nyina
de obia ka se mo ase waka Supreme Court pe na ye twan se nka ombekọ ho na ye twan se ombekọ ho andro ami ka asem bi kire o se ya otumfo ka asem bi o si onu o ka asem a court bia ntwam na sa asem we nyansasem se wadwi so a ubefa no se otumfo de ni kasi ye na kasa ndokure kasi no de kan ndokure na otumfo aka awie no court bia ngane no da na osunti se ndokure na nka obi bepa kwa bi so achiachi no a onu so anya akoka nti obi okoka asem no ahu se ndokure wura akasa timi dane no a enye yie so ahu eno nti se omuka se jafla no mo we no a omunim ne fie nya jafla fie na si hai fie ye si hai kwai da omu bi no omu ba ko di moto fa ha de bia jafla fie wo ha eto da me nkwa na mo fie adenti na omu mba di omu gwa nti madam fu no asem no ka se wa wuro pie to oba binti wa mpene nti wusi agro na mede enje jafla no omu we no jafla ne fie wo kukwa ne fie ni kukwa nana adontin nana kwadwo masa unu nkrofo no nana omu di wachi na omu ba ya omu anya munti na omu kasa next time ebe yesunko ye ma ya ninda ho na abu ahuru ye wo emoja empa ne trim ndaba na eno bi ho a oti ase a enye yi akansie na mienu asi dan wisi me de hye ene asi akan na ba ho di nkuni nti ba ko aka etu a wasesa ene aseka a wasese efa wo wadwene mu no usu se de no mpese omu ye a bituma boa wo ma wo nya henie no enu kura de se nsohwe na ye be ya nka mimi ye teacher nka ma feli omu nyina efri se ende nipa empa sunjenu omu ye kakra bi atutrafo ye kakra bi obi apena sunje obi a reason de opena sunje no de aya adwuma apende oni nimba ne ne yire bidi na nimba suku kuro na ne emumu ye musu nipa medi machi obi ane ho a obedi machi nti omu anya bibia wrong na edi saa ba ne se omu nkora na dwen ma omu nkora no e omu mpanimfo na dwen mu ha mpanimfo no de sebi o akoye se anansi wa hu se anansi aboa kitikiti bi so no ye fra aboa bi kombo pataku ye to anansi sem a mboa mi no obi a woni rura o play anansi ya aboa bi a na ne ati na pataku nsu de bebi obefa bia se agro na ebedi kura ntwini on na besoa na anansi ase ntwini se anansi si onu okuta ne sika onni ntire pataku se wa ho enu nti sa anansi ni pataku akwaji pa omu bedo no anansi si pataku umum do na me ye kan se ma de onu utwade a se wo ye anansi si onu obeye no obepini ama pataku mbomu ayeden ado nti pataku do no na we no pini so hwe asem ya sa na akwa ese omu ne omu mba no enkwara no adwen ma omu se ya me kasai omu hu na enkwara no bi kasai bia asumasi ni asumasi omu se omu ye omu leaders ye nkokun asumasi a na omu dia ne mu se nye sa sebi sa pataku di mi no a ha na mo businesses wo mi kan omu bebre na omu ka se tu anwea no yentu no wofie na yentu no wodam yekotu no wawuram ha ne buko munnam wuram na eko se ne amadwen aye fin se ne sebi omu kuta adwen fin hello man num ni James num se ne omu kuta adwen fin na yensu yekuta adwen fin sa nka ye nkwa akire o ka ebe man kwara no bi akogina ha ya bebi ahemfie fufuro no se so wa hu wura bia wo ka ho na ebe dina driver no duru ho na ayi no Africa wo feze nka kuro ebedu na me de me blame ni na ye Ghana police me nka se sampa police o every say ye sin so to ye na wa hu na andadwo no wa hu no ade atinye no wa hwe fo na esisi wo hai se Ghana police fo a mo sampa ha na mo nsihye ye ndia divisional command o mo anti regional commander ni nkrofo anti national ya IGP ye wura ye ho no em say wo betu so na wo ho na obi eye leader no ye deputy nti ni nyina woni nti ni nyina munim nsise ya omu aye ya sa nkrofo yi ya omu di sa adwuman mpanifo nde omu soma nkora no sa na omu adwane akopa bebi ase bi omu nim se ja eba ndura na wo jamra
na me so me o ai jamra yen nananum yen nyina afri faako kakala ne sinman chalenum na afri bae na mom yen nuanum mpanifo ne jamrafo ye betu omum na ma ye be tinaye omu ya afase na antimamba o ma me ko he o ma me dia mamrensa eko jamra ne kotu wo ho jamra wa mi kotena asikakra na nananum ma me school se me nsori na me no omu nkodi nkomo na omu pe mrante a omu di machi na omu amaya ndi achi me ko ya amane tia wa omu di bo me ne se omu ahu se sa amodu ankrofo no aba ho omu aya al-Qaeda forces ya yensro omu na empanifo si utu adubone a ebi kan wano enjedan se ye ko a Ghana police for ombe ba pata o na duru baby a se patafo odi aba asema ameka na omuntie nu ye na afiri adwen mu na meka omu ko ho ena nananum hu omu nti so ohwe ya achiamefo a na eti anemu no omu bebre address ase mrantie ya na se kan hihye omu hu omu kutakuta tuo se sa nduru anu de nti ono chiame no tintin no yes oko muslim edem ho ekoto boys no sedu ya ni papa ye security wo Sampa Government Hospital o ni papa di Fuseni onu Fuseni no kura mo se ni bi na be wu no ha min ka se mo zifo omunye nipa o omunye afo on dabi onu sedu security o ye security wo Sampa Government Hospital ni ba eni sa brante no ya nananu ka kire me se obi a wo kope nipa ako no wie ya wo se mi ko frenya umko muslim ho ti ye ko no ko jira ho ena o ka chi omu se omu free samodua side na abadia ene omu dwabonase jamra fo no omu aboa omu twa omu mra na omu hwese no no frantoma ohu omu nti okoyi ntoma guo afara tale ahye so omu so mema omu mra dwabonase afira zo mo kan se omu de omu nye samodua so mu nye samodua fo die ndam abakuru ma pie kutekuta mo nti mo mpeka sa mu free anko asema ameka ne se na nakoko ahene omu ka kire no se jafla na omu hwe no ho a omu ko kokwan no omu hu se jafla oni kurum ha kokwan so omu ko ye den wo ene so musa ko ba ko biada so omu ko ho de pani ba ko ho esi omu nipa no ho na omu ko ye no wa hu se mimi ba that Friday no me dru di baby na me frɛ baba se omu mbefa nti ye ne omu sia brody na me sifuru ka no ono omu ka brante no ka kire me se sa abrante ya ne nua sa Fuseni no ne ba odi mama na ne nua sedu omu no free ha akɔfa me no omu hu omu okrutia na omu sisa mbo edi abo te seta ya abo ibi o ma domofu a mpam no mana I don't know mo no kura fe na ya dua na omu se won't be so obi kwan se ma wonye ne gidie wo na omu sisa abo no se omu de bi rituals ya omu de se kwan na nyina ya fa so na omu ka sa ya ba no ampa ya be hia omu wo kwan so na omu timuto so ya sign wo mu ho na omu ko wa ho enti nananum kuku afo mu mama ne yenje den enda ho na nyina yen sori nyina ye nansu se na omu nim se jafla wo kuku na omu ko ai jamra nso endura asem na me kan endura nana mpanisi asenkese be ba ya na frankensi so se de endura mkoto jamra ene ani bra ne kuta omu no se samodua ne dom no wan so mu tiesi ho a ombi mani abre pa se omu ka kire me se nananum ka kire me pe se omu mpese pepe bi be fu me mu enti yeti ho na me se mu pese me dwane ana me ndwane o me ye bemba prekope me nko bebi afashe no nti na me ba na me se no se omu ti omu hu za omu ma me hu de se na omu no omu aduane pa wo bebi na obi di adwen fufuro bi ko ho a on sign ba sa na omu ka kire me na kire me se empanifo se wu pa mu hufu a utu ni bemba wa ho enti ma Ghana Police Service Ghana me ka say Sampa Police Service se agro no ewo ha no ya aburu mpanifo ewo ha no so aburu omu so kura enti se bi o omu yi o mani tena ho na ye ka say ya agro a ebeduru bebi no ebe ye kraman ni esurubu antokwa nana adana mo anya tumi
anyone na wanya tu omo enkuta tumi ni hunahuna mo ahunahuna mo amafisisi asa waka dem waka fi die pa na wo se mo yema sa no ma wenyini me ka asem bi kire wo sese ya ase anansi onni ni sika nkire pataku na nya fide so na me betena wa hu unim se ye kwa ya ye bi sese ya jimin lai alaji alasa ni nipa bia ka bebi enne na nkramofo amamre kwanso ye ya amamre janne pa kwan no kwan kura enkra jimin ayi samodu ankrofo samodu ane ni nkrofo etuko ho ne se ombe ba ye na se abetake se sentia se alasa ne nkrofo ndi nachi se sa de anka yakoji America afa na me se kro no so odi ne hene no se bi nim di nachi sa ena na ja France bi nim di nachi omo amudi na omo ye no na se kire ne se omo amudi nachi nu na eso na ne se anyansafo di nachi kro nu di nachi a ana sampa manu di nachi anka ne wo ye obeya gawonje ka onukura de memblem no bi o ya akora akitikiti bi kai se nana tuba hene se ni nuane Farouk papa mi kai bre bi no ote na obi be pakika alaji e ka den ka odifa oni ni nua baso nanu ya odi se bi onim nyansa bia wosa akora bia nim se ni papa iskani ndi papa toka amami to play kura ni tiri amanfo na ni yedu amanfo na epusi no ndi akora na so ya kola nso na so e badwemba kanu ma bi nso kwa ye sebi ye wo abofra nyansa ne ohene kwase pani kwase ya ho tika so so hunu se de me ye no me man da achi mi kuro ni bi abranti a mesisuo ena se anim nyanwe enka etomi na enya ntumi nti mebo me bre ye se de be ya da achi ade na nso mfa sa adwene na de monkoye sei disisi akro no nipa nyina asa ede ye na odi bedi hene ono kwa obeso anakonja na wakuta ni chiye enu na ya hindi papa enu na wahu aponti nyini so nimsa ni tu da abonten anka onfa ni papa aponti nyini onimsa ni tu da abonten a ka onkofa bebi anipa wo awon nim nyansante no wabie ni tu no nyina na ayi odiba chukubu da uma na nchi wi kura ohiri si wahu enu nti on de akwara onim ni nananum ni maamenum na de animu se oyedihye na adinkra ya obahe na ni papa na efre no ada Kofi na wo nickname ni say the day will come no chirobo na bibia the day will come say na ye na papa no na de ekoso wo sampa ha ye ne ya say hwe say adihye akokawuram na nonkofo mum na ye de ade na dabi beba adihye no akoda bi be sore sa na o kan amanfo say no refer to me say akoda bi be sore a obegini nanan ajapade nti na papa no na u kan da Kofi na wanka the day will come amanfo ehu no nde ye me ya say day no abampa na ambetu papa no amma na nka say the day I was talking about no na abandon enti u bisa obande yasem oba be frɛ okura ende manya call so amfiri jamra kura mba miensa se na day na mo ye na me say anansi onyi ne sika entre aboa ide say pataku yensro mo na ya famu de na nde me ka biem ne say wo a wo be security personnel bia wo be ba ha say wo ye soja ni say wo ye police ni uduru ha na wo mu pe wa say wadwe na ne ekoso bia ye ti o ne ekoso bia ye kan asem a ye mfa ya asem nsi o mnti obi tu akoka kire o ma ye nsoro afise ne ye ka no enye bone o mu nsem a o mu ko hyedan mu kan nyina ye tie wo ba na ye soja ni na o mu ko ma sika ye ti se ne o mu wo spice no sa na ye nso ye wo bi ye ti na no mentimi betena ha se group we ba ha o mu ko ma o mu sika sei me kai se na brebi obi bebo me ama na se okotu se na o mu didwa na ebeji mu se ebeji se ni nyina ayeti o mu dia no yes police for no men ka police nka soja na mbom bunu ni bi kan kire me se danfo beto jan na o kan wa wunim se twifo asantifo no atia se ye to jan na ye wo ha ye mbienu na obi gina baby anana ti otu jan ba ha na wuna aka wa wunim nti obi a omu di anu a na wu pesika aginu se wuji ye nso no wunim na ye ti ase na wa hu yesi abu akoto onka
na mbom ni nchia na ya me nu ko bebi anopa ya nkọ aduru so na wuye na ubeji sika wo ha bedumi wa ma bia ka wumba ni wabusiafo no nanum nyina ebeka mu nyina na enye nde ochina bi na mu pemi abeda na mu ntimi na sa no me no ho na da wonye ya afia se huna to mlantie se da nye da obetubuo atwafra no na fa fi sa na tie ai ndi wa se utu duande a emfifiri mbrende dite duanu asase e pro na ebe fifiri mbre enti ye nja bibia asa na ye nsoro mu na ndi ye no su aye no me free ha wa se ma se batakare me be kwa aye na se o mu se o mu ye ready o mbe frame me nya o mu nti na ebe ye be no afu no awi dabi no se police fo a sheye se mo bia mfatuo emfa kurom o mu tututuo na o mu ko nkuro so a o mu dituo ko hofutuo no ya o mu di free tuo no o mu di ko kokon ano ko jamra ndura no joda so num nyina o mu koduru a o mu tututuo tuo no ya tuo no wo jamra ho ana wo kokon a o sampa na o mu di free eko na de mi ka kire o mu leaders no ba num ni hello men na nkwara no a o mu di tuturasem no ya sheda alistu o mu nyina adin yenim bebia obi a maame wo na enim bebia o mu nkura o mu mfiri ha yenim nkuro bi num firi brodi num yenim nkura o mu fifiri su nyina yenim na nenti a ya hye o mu nsu num su de ne de minka maka no wa fide su da se domba eni akire domba na akire soma de ye no mu da mpaso soma hinkuro ye da mpaso mezi nipa ba ho karim be yi manu se me ye be ma me nantin ko ho wo hwe me magime me ma me di me ba be ma krope me nim nyansa nsusu nya me na me kanfo me ho enti san ka abusi akese e ti se o mu nkase me nda no that's why say nana no oye me ofase ka o mu nkase me nda no nti me nim nyansa me mfa me nkwa entu chacha na enye nkwa no nsu na me hia no tu ma je se me ma no nkofo abeji me kuro enu de enya de a ebepene na bravo you can be see if persuasion fails force must be applied yes me go school that bravo no say enya atifo mo fa no sa abusia ye ne nana samba jafra abusia pani nana ebu mama srebo na ye no edi nkomo no ma ekoso sampa no enyi ntiase bia eni chese ni ye hu se de obusia ka no bia se aha na se mbisi a na ya metuo ne se ka so sa kokon police station ho but yantehwe enu kura e wo kwanso before I bury to the town u betra o mu ansa na wawura kronum nti yes brebi o mu chi sa mo duafo ya bi na o mu de tu to ahu se sa kwa no link ayi se kwa to brekum na o mu de tu timoto su e na o mu chi wo mu sa bre na owura bi na o ha police commander o ha kwenu bebi o bia mechia no onu so obedi djuma pa wo ha aso aba na nde ye me yan se oni ha ne obeye no ha de me bekan no Ghana police for nyina anim mpanifo no nim ade a obe ade ya se nyina on na be gigi ska ya o ma sa ade no se ya ma ye na se anye ha nka o ja o mu firi ema ye frefre mpanifo wo so nwan na o mu frɛ no na waja wo mu de tuo no ba on be chi wo mu Arabic school mu ha sei enti ne ekoso no ma ho se ye ntimi control se obi aba obi akoma no ska se ye na emo binum ska na se o mu na de ma o mu ne mi ma ye ne se u ba ha ende unnum nsuo wo ha se o ditum se u be diska na wo ni wabusiafo aka yeye ama ye ya wuwu a ende nya sampa asase so na oba ye se u ba ha ye na nanum asase a wo betena asu eye bibia no wo be diska dia ma ye ya wuwu a ende wo be diska no na ebe ye numi onu watidifo nyina sa na ma se eye mframa mu adwuma ende wo di sa na me ne ho dem ubedi sika so bedi ubedi na udi wi a wo ya de preku na na ne kra me sorry osusu se sa de ekosu de ebe na bitma ba meto twa ne betima ama to atwa no eye tu
nneɛma mmienu ana nsɛm mmienu na mu baako na meka baako no yɛ police for na betumi ama natwa yɛ kan me ne uti handai sɛ meka sɛ ende embo no nwotwe mbeduru Flat Star House ɔmapani Mahama bɛkɔ akɔbɔ no tu akono a yɛbɛkye me sese ya we kyerɛ sɛ nsɛm a yɛka no omutie me ka kyerɛ ɔmapani Mahama sɛ me pɛna sɛm papa me di Mahama ni papa den no nti me ne ne hye a mɛfrɛ no papa ma ho sɛ ɔyɛ nhyehyɛ pa a ɔde bɛhwɛ kuro no ɔbɛsiesie yakwan na esiesie ka akwan wie na nipa no nyinaa wa mpɔnkɔ na bɛfa so ana sɛ nantwi na bɛfa so enti yasɛm no ayɛ mpanin tɔkwa na anu ya na ɔkɔpa ayɛ wura kyɛw sɛ ɔnkɔ boku na ɔnkɔ pata hɔ no mesrɛ no a we de enyantra ayɛ sɛ ɔno nso emra sampa na ɔne ne interior minister na nkrofo no ɛwɔ ha no maka no dada yɛwura ahenkwa ya Frederick bi ma wache ɛyɛ MP ni papa no ma nanso me hu no pii wom nipa de ɔyɛ ade a no waka me hu no pii wom na mbom mpanimfo no aka no ya omu yɛ NDC fo no kwa no ɛnyɛ politics o saa na omu afa no sɛ Brahma mo se yɛsɛ ɔyɛ zongo caucus chairman me no sɛ bibi wɔ hɔ saa do ba no omu di nipa anim a nipa ewu wɔ ha no omu sɛ omu yɛ NDC fo na menim sɛ ne awuti a wuka ndokure owura John Mahama wuntena ho emma yemfa wo party din owura se dun katia nom muntena ho emma Brahma nom menim ayi adwen a mohwe ayi obi pani de ka medi ho yaw se owe mu na omu ye NDC mpanifo se NDC fo me di NDC achi no na omu ye nkwara Rollins ba ha first be hwehwe me pictures me ni Rollins pictures ya na ofiri soma ba sampa me ende sa party no ma fa omu di kunkum amanfo ye kunkum amanfo omu nyina NPP fo a na omu wo saa side no omu nyina asesa akodi NDC ati because omu nim say NDC no mu na okwa obetumi akoni pa afa wo hu ade nti saa na omu ye no ha say NDC fo mpanifo ni ma meka me nsuro hu say meka say omu di ye politics because ye politics na ye uba ye fi a do say this state woman organizer of NPP me ofasi na enu nkyerɛ sɛ yɛ nyina na sɛ obi wɔ ayi abosia bim na odom party bi na abosiafo nyina dom a anka saa agina kɔfo no ba ko yɛ NPP ni na bi yɛ NDC enti omu na di problem no den ba na wan sɛ maka kyerɛ wo sɛ ne yɛbɛtumi ama na twane sɛ me ni ameti hae muti sɛ me ditu akɔdi bɔne makɔtwɛre obi kwan se nka mekuno ni o makoye ewo mse nipa anwu o munya nipa nka o mbekuno enti mu be ma yakune nipa ansa na ma bechi o mu se saa chichire no ankoso ama ya nchi o mu ya attempt say attempt to kill kura ya jelu unlawful say wo pe kwan ya kuma obi no wo nya nkonu kura no ya ti se saa ya nchi nipa saa asem no ntwa na ndi aka no ewo ye na ye nsam ndi mi nka nkyerɛw na min kama obia anti ye abusiafo na ye wie nda ye se ye be meeting de na ye meeting no enya de ye be ma na leak ye ma obia anti efiri se ye di yew na anya o ya ye nya o faye ye di yew na anya o ya ye nya o faye nana aku mama siwo na ye ne no edi nkomo nana ise oiti o si meeting no ye ma obia ma ne nso ya ba obia ma ne e da sample wo beti se ye meeting se sabi uko Hausa fo kroma ubeti se ye tu nyum unim se nyum na ye tu na nyum no nsem a ye ka no uti masem kro unim asem kro ti sa na ete ye nye hufo di mo amu ka se ye mo aye din a che din no aye ya che no adansidie no obi a obebo edin bo ne bia me de no beja sampa asase efiri se sa abutre no aye anya no se bia gwa se ya nya se bi nkwase abutre bi ye dwen susu ade ba ko ansa amodua ne nkrofo nim chen ye jimi sebi o jimi de o mu nim chen